Loko nje wahamba wofaka le joint yakho mntanami. Wena nje amanzi nje mangeke ngathi ngiyaphusha nje amanzi la ngiyachanyela amanzi ngitshela ukuthi mina ngiyakuthakatha. Khona manje ngiye ngagula mina ngithi ngihamba ngesibhedlela kuthi akubuka ngiye ngagula ngesibhedlela. Mangibuya la wathinda igate wena. Wathi awubheke lo mthakashana lo. Yiyo lento emgulisayo emla sesibhedlela yilamanzi wakhe. Mina idolo lali ima ngitshela thakatha ubuzamani. Uwe othe mina ngiyathakatha. Wena wabona amanzi. Lento le weapon yakho le yile ngilimazayo. Ngilimaza iweapon. Ungifunana. Unenkinga ekseni mangivuka mina ngumuntu esonto ekseni mangichala lana unenkinga. Ngichela ejardi la kubantu elami. Sa ekseni unenkinga. Ngo 12 o'clock mina kumele ngihlaka nonkosi yami ngikhulume naye. Wena unenkinga. Yini? Yo sengikhathele. Umakhelwane wami ngidiniwe uye. Lo mama lona uyasonta. Okay. And mina noma ngizimelela egate lami utshela mina ukuthi mina ngiyathakatha. Mina ngithakatha abantwana bakhe, mina ngiphonsa izinto ejardini lakhe, ngichitha amanzi. Molweni mandisibulisela lapho kunonke emakhaya. Lami igama ngu-LAV AWS pronounce lovers inkomkane abanaziyo banibiza ngo-Mr Nsokulight mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngumama lana. Umama uthi kunengxaki khona kunento eyenzakalayo la kumakhelwane wakhe. Ucela nje ukuthi Jozi Bioscope ingenelele. Sathi mama ungawari thina singabomabiza sabele la usibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike sibone ukuthi singakuncedisa kanjani siJozi Bioscope. Umuntu umdala njani? Siyaphila njani mntanami? Ngiyaphila nami mama. Mama ngiyazi ukuthi beske sancokola kancinci mina nawe ne. Kodwa ngoba khona babukela babhekelele la kuJozi Bioscope kwaye ke nami ngisasenemibuzo engafisa ukuthi ngiunderstand kangcono yabo kulodaba sibhalele ngalo namhlanje. Bengicela nje ukuthi umama izintroduce ukuthi igama ubani kwaye ke wayesibhalele namhlanje la show. Okay, igama lami ngusibongile Khumalo ne. Ngibhayele kwiJozi FM. Ngicela ukuthi nizonginceda. Yo sengikhathele. Umakhelwane wami ngidiniwe uye. Lo mama lona uyasonta. Okay. And mina noma ngizimelela egate lami utshela mina ukuthi mina ngiyathakatha. Mina ngithakatha abantwana bakhe, mina ngiphonsa izinto ejardini lakhe, ngichitha amanzi. Ngiyambuza ngithi ngichitha amanzi kanjani? Uke wangibona na ngiphethe amanzi ngichitha amanzi. Hey ngikhathele mina kulomfazi. So bengicela kini ukuthi nje Jozi FM ngeke ngicela ukuthi kambe nongikhulumela nalo mama. Ake ngicela ukuthi yini Bioscope lo Jozi Bioscope lo mama igama lakhe. Angithuka ngalo njalo every day. Ekseni ngikhipha idustbin uye. Ngibile egate uye. Ngikhapha umntana ongena kwi-transport uye. Ngikhathele mama weJazi. Ngiyacela abantwana bamcela ingisize namhlanje sengikhathele. So ukhathele kwenza yini mhlambe kukhona okuyokwenzakala empilweni yakho mhlambe lokho kubonisa ukuthi uthi wena uyathakatha? Mina ngigulile empilweni yami. Ngagula ngaze ngahamba ngaye esibhedlela ngiye ngahlala esibhedlela. Ngabuya esibhedlela. Ebuye kwami esibhedlela wathi mina ngiyathakatha. Yinto engigulisa ukuthi ngiyathakatha. Ngithi mina kanti umuntu othakatha uyagula na? Uyagulisa ukuthi kusuthi ngithakatha uwe musi. Anye kuzungitshela ukuthi ngiyathakatha mina ngigulisa ukuthakatha. Mina ngikhathele lo mama. Ngikhathe futhi akusumama intombazana. Ene ngimdala kunaye. Umdala kunaye. Ngimdala kunaye lo mntwana. Ngikhathele. So umuntu omdala bekafisa kahle kahle ukuthi ngoba silana siJozi Bioscope sikuncede ngani exactly? Bengicela ni Jozi Bioscope ke ningikhaphe siye kuye. Ake ayisho inkinga yakhe ngami ukuthi yini. Ngoba angisintanga yakhe nintanga kamamkhulu wakhe. Because ngoba ugulile kanje ucabanga ukuthi uyena lo okwenze wagula. Kuyacaca. Wayena athi kimi umuntu ogula uyahamba uyolala esibhedlela. Kuthi ukuthi musi uye umuntu ongigulisile. Yena mawu yesibhedlela yini mhlambe bafumana ukuthi sifo sino naso mhlambe. Kuthiwa ngine high blood ngangivalekile nginomoya. Bangipha ispray sokuspray. So yena wangitshela ukuthi ubuthakathi bami. Uyazithakatha uma umuntu niphile endaweni eyi-1 ngoba siphile endaweni eyi-1 nalomuntu uhlala lana singabomakhelwane uhlala kweyiphi indlu yena uhlala ngapha next door kuleyo and futhi akusikubo kwa-anti wakhe yena bekangahlali la kushe makushona u-anti wakhe yena wabuya wazohlala la and wafika la safike sazwana waba umntwana oright hayi manje umntwana ungijikele hayi manje umntwana ungijikele manje angikwazi uchanyela ibala mina mangithela amanzi ngithela kwakhe amanzi kodwa yena wasuka ngapha amanzi awathela azafike ngapha akaze wanyiva mina ngicomplain no mama yazi ngoba vele singcamile besisele wena nikhona la isiphuthumele khona after this bengisacela ukuthi sihambe siye khona manje siye khona ngithi uthi khona la kukhona khona ngapha next door yeah singangena Mr Jones akangitshela inkinga yakhe ukuthi singalokho siphozisa amaseko mawusho ukuthi kukhona la neduty kukhona la khona la hawu nihlukaniswa ibona musi yibonda nje uhlala khona la hayi ngikhathele mina hey qala la khathele hawu
No muntu omdala kodwa ngimani ngabomakhelwane kumele ngabe niyaphilisana kwaye-ke futhi niyavana because niphile nonke yakubona xa ungenatswayi ukwazi ukuthi uma ungenatswayi ulithola kumakhelwane. Yebo, nami ngazi kanjalo. Inedala siphilisana. Kuthi utshintshwe yini or isambatho sesonto angimazi. Hayi mina ngiyazi lento. Qoqo. Ukhona amacabanga. Ukhona. Ngimbonile. Umbonile namhlanje? Ukhona ngimbonile. Oh. Knock knock. Yebo ubani? Oh. Sanibona mama nje. Siyaphila umuntu omdala nje. Njani seningilandela wami ngamakhamera? Oh umuntu omdala siyaxolisa manje igama labase from Joseph Escope sama necrew nje sonke lana. Isuhlelo nje lohamba linceda abantu emphakathini. Ngiyacela nje mama ngathi ngaphumela ngaphandle. Ngiyabonga. Sihlelo nje lohamba linceda abantu emphakathini umuntu omdala xa ngabe umuntu unenkinga onayo yabo. So siyasabhalela umama lana. Umama esithi unenkinga onayo yabo. Yeah bengicela umuntu omdala ukuthi mhlambe ngoba nangu umama anifuni kungabe thi lamagama asuka kumina yabo ngoba uyena umama osibhalele. Mama bengicela ukuxelela umama ukuthi yini ongayithandi ngaye waye usibhalele namhlanje. Mntanami, Mama. angithi uyazi ukuthi ngabo makhelwane. Ende la bekuhlala uanti wakho. Uanti wakho besizwana kakhulu naye. Wafika wena wazohlala la. Kwaba mnandi kithi sonke. Manje angisayazi inkinga yakho ngami ukuthi yini. Lokho nje wahamba wofaka le join yakho mntanami. Wena nje amanzi nje mangeke ngathi ngiyaphusha nje amanzi la ngiyachanyela amanzi umtshela ukuthi mina ngiyakuthakatha. Afuna namanzi eJardini, afuna namanzi egate. Ngithi hayi ngiyanisela ngoba ngiclean ijaridi. Bangikhipha idustbin uwe. Hey nale dustbin yakho le. Khona manje ngiye ngagula mina ngithi ngihamba ngisibhedlela kuthi kubuka ngiye ngagula ngisibhedlela. Mangibuya la wathinda egate wena. Wona wathi mina wathi awubheke lo mthakashana lo yiyo lento emgulisayo emla sesibhedlela yilamanzi wakhe. So ngicela iJosi ukuthi mayize izongikhulumela nawe ngoba sengikhathele. Cha mama. Njengoba usho wena mama Nkosi, angithi wena mama Nkosi wena woqala yonke lento la usakhumbula ukuthi ngakusiza. Mangisiza ngani? Ngakusiza iphotho umgulela umntana ngithi namhlanje sengiyathakatha. Ukuyomsisa. Yebo baba, ngeke ngamsiza. Ngalomthandazo lo athi namhlanje ngiyathakatha. Ngokufenta komntwana nje wathandaza manje songisizile. Ngokufenta Ngokuphetha amadolo, nabona amadolo. Ngokuphetha eh. amadolo asho bani? Amadolo Lord, mercy on your soul my sister because wena ngathi unenkinga. Unenkinga. Mamela mntanami mina idolo lami ima ngitshela Thakatha ubukuzamani. uwe othe kanjani? uwe othe mina ngiyathakatha wena wabona amanzi lento le weapon yakho le yile ngilimazayo ngilimaza you weapon Ungifunani? angikufuni indawo amanzi mamela mina amanzi mangabe ngiklina ijaridi yabona khona manje wena amanzi unawo la uke wanyizwa Amanzi. Ukhuluma kahle ngamanzi. Manje? Amanzi anacala kuphi? Unenkinga ekseni mangivuka mina ngumuntu esonto ekseni mangichela lana unenkinga. Ngichela eJardini labantu elami. Sa ekseni unenkinga. Ngo12 o'clock mina kumele ngihlaka noNkosi yami ngikhulume naye. Wena unenkinga. Yini inkinga yakho kahle kahle? yaphuma ke indaba kanti wena amanzi akho wena uyawakhulekela wena angali uyakhuleka mamela dad uyabona impepho mamela sisi uyabona impepho mayishunqisa la iyafika kwamakhelwane impepho ngithi mina impepho noma ungazi uyenyangeni ishunqisa impepho iyangena kwamakhelwane wena Kanti ngomakhelwane ngicabanga. Mangabe unokuchela mawuchela umakhelwane. hey Inkinga ukuthi mhlawumbe akithi yazi ukuthi mawucela unokuthi angithi kwesinye isikhathi ukuthi mawuthi kuwele kwakhe senyamthakathi akithi ngenze eJardini uthi wena uyathandaza mawuchela kusho wena Bokuthanda uyathandaza. Uyashunqisa wena la. Holy water. Ngene kwami. That's why ngangiphethe yidolo. That's why ngilalile. Ulasho ubani lo dolo la. Thakatha uwe. Thakatha namhlanje. Idanki yomuntu omnyama. Umuloyi ngwanyana umuloyi. Hayi wena. Ngiyawuthaba. Oh mama ufuna umthandazo. Oh dala exam. Dala exam. Dala ukuzangibiza kanje akaqali nami njengoba nibiza so. Hayi impisa kwebhana mihlale namalanga akafuni ukungibona. Siyakwebhana. Usheshele sithi nanyahamba nje esontweni yehlani kumele ngiyothanda bantu abadala kodwa angithi niphila nonke and mina expect ukuthi ngoba ningabe umakhelwane kanje niphilisane nivane yonke into ibe right angisa understand Angithi amuza uthini uthi yashunqisa which is not wrong mama ngithi indlela okholelwa kuyona ibelief uyashunqiswa kanti mamela ke sithando sami mamela ngikhumbula lelanga leli wena uthi mamela uthi wena mangize esontweni wathi lakho isonto alisebenzi ngemithi
namhlanje siyashunqisa Ukushunqisa umuthi. Ukushunqisa umuthi. Zama ukuchela. Unenkinga. Ngiyathandazela Mbobo. Mankosi. Unenkinga yakho. Hey, Mankosi. uzovuka uanti wakhe emathuneni azobukela lento le. Aphenduke. Makabe kumele aphenduka akaphenduka. Aphendukele wena. Into zakho udlwe into zakho. Yakudla. Back to the standard. Siyaxoli bantu abadala bantu abadala angithi mina ngikholela ukuthi ningabomakhelwane ngeke nixatshaniswe ukuthi manje omunye uyachela omunye angithi manje niyakhona umuntu nomuntu ukholelwe entweni yakhe and uthi ngani ngena kudala leli saphila uanti wakho Akasekho sekhona mina inkinga yakho dala. that's why mosingasaziwana because kubusa wena kufanele Ufuna onenkinga. ufunayo wena la ubani okufunayo la Unenkinga, unenkinga. Bane bayazi. ubani okufunayo Kwazi bona. ufuna ubani Wazibona. ufuna ubani sindisiwe la ufuna ubani Ngabe. ngoba wena usindisiwe Yazi ukuthi bathi ukutshele Mankosi. Mankosi bathi mabangabe bakuhlulekile bahluleka umubi ngoba lento iphethe ngiunique sisi mina nginale yami. Ungibangisa isiphiwo sami. mina ngikubangisa isiphiwo sakho ngala nje lepepo zakho sisiseziwela ngapha njalo nje silali thina Abantu abadala manje ngoba ningabomakhelwane mina umbuzo wami usekutheni ngoba ningabomakhelwane and nisazoqhubeka niphile izingane zenu sazokhula mhlambe zidlale zonke uyabona abantwana kumele abakhahlele abantwana abandlulana hey bafunana abantwana omthaka ngiyathakatha kulungile ngibonile manje mawungibona wayenzani abantwana abadala kangaka bayakhahlelwa ufunane endabeni zakho so manje ngeke kaloku abantu abadala niqhubeke nihlale kanje ningabomakhelwane kwamele nibe nepeace bantu abadala hlala mina ngithi mina ngumuntu wesonto mina nginemuntu wesonto ngithi ngiyehlisa kwakhe uyosala naye umuntu wakhe wangithwesa umthwalo wakhe yabona umuntu wesonto yabona kuba umuntu wesonto ngabe uzehlisile uyathakatha awusonti uzehlisile akula muntu wesonto yakho ukuthi yini wena nje nayi inkinga yakho wena nayi yile isonto le ya kodwa la ngibheka ngifanisa nabanye abantu labo hamba nabo mina ngihamba isiphiro uyangibona mina nginjani lena iweapon yami ungaze uye kuphi uye kuba nginyakazi futhi angithukanga nami wena uthemba uThixo ma kuyo yonke indlela ohamba idolo lami liyasebenza wena engasebenzela ami idolo manje ngiyokuthandaza ukuthi uNkulunkulu akuxolele ngiyothandaza ukuthi ube noxolo inkinga yakho awunaxolo iba noxolo awunaxolo mina ngiyayicelela abantu abadala for the sake of ingane zenu ngicela ukuthi nivane ningabomakhelwane kumele ngabe xa kungabe kungena utsotsi ngapha nesido kuphume wena sisi uyonceda umama mangabe kungena botsotsi mina lo dala ngimnceda kumele iqhubeke ibe kanjalo impilo mangabe yabona kunje kwajampa omunye umfana ngimbizile la bezobekhipha ama light wavuswa yimi yena uthunele ezwa ke kuza wena mina ngiyeza ngila endlini abathulele yimi kwami wena uyeza mina ngila kwami unenkinga so okay bantu abadala mina ngiyacela nicabanga ukuthi sonke singanicabanga ngeke beke nokuthula lana because siyanicela ke for the sake of wena awumind ukuthi nibulisane nomaqhelane nivane the way benivala ngakhona eqaleni ilento nje ngiyicelayo nibe right mama ngithi sawubona athi sawubona mama yebo sawubona injani impilo ningayilibali mina bulisa omunye nawe ovule eqala mina ngibulise yena qala nabo engakubulisa ngakhathala into nini leyo sisikwenza malini ngibulise ngaze ngakhathala dala ubulisa ngizibulise ngaze ngakhathala mina mangabe yabona manje ngimbulisa uthi manje mawuthi kumuntu senibona nathi mfana ngithini ubungangibulisi ngenhliziyo ubungangibulisi wenza nje undlulisa uyandlulisa kunokubulisa ngenhliziyo uyabala ukuthi namhlanje ukuphendulile kusasa yaba mamela ka omuhle hambi omuhle yabona nje isonto ngiyalibonga abantu abadala mina ngicela okay ngiyakuva konke lokho bengicela ukuthi nivane ngiyanicela angithi sonke sise la emhlabeni siyigazi eliyi1 singabantu abamnyama sonke why sizolwa futhi sisodwa wayeke ningabomakhelwane because kumzekelo makuvelela inkinga sovelele inkinga uxakekile kuzomela bekhona uma nawe goes to you mama ngabe uxakekile omhlamba ulambile ningakwazi ukuthi ubuye uzocela umakhelwane itswayi mina ngosa kodwa uzowela la phansi sonke sihamba le kodwa sibuya uyabona mangabusindisiwe uyabona njengoba mntanami wena uzithi uthi usindisiwe yabona mangabusindisiwe uzithobile angithi umuntu umbulisa noma engavumi ebhekele umbulisi
Ngingathi mangime nawe mntanami bese sekabulisa wena ayekele mina. Usindisiwe ke lo muntu loyo. Awusindiswa. Mankosi, Ithi sanibonani bese ngiyathula bakho bama camera angikubulisanga ekseni bengingathanyela bengichanyela baluchanyela angubala mina namhlanje ekseni mina umbonile awulixoki Ngikhumbula uthe umbonile akasho ukuthi umbonile. Yazi mina le ndlela kungakhona mama yazi bengizothini omunye nomunye akenza usiko lwakhe uma abe ethandaza naye akathandaza aqhubeke nawe futhi uma kukhona usebenzisa kwesintu mama uqhubeke ukusebenzisa into ebalekile ukuthi lithi iBhayibheli thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena so ngiphelela lapho ngaphandle kwalokho ikho ukuthi singathi omunye akathuthaye kuphi ukubuyisana nje nizwana Lokho engikucelayo nje la kunina abantu abadala ukuthi lempi lena angeke ayinisi indawo yabo because inzondo ngoba mase nihambile nina angithi ngizothi kumele egate abebulisa omunye sawubona sisinomsa kodwa sisinomsumeni uzoyenza umuntu omdala uzoyenza Akuthi mina umuntu wesonto akuthi mina nyasonto bulisa kanjani cha ithi ngenzela umzekelo sawubona mama Nkosi yebo ngiyaxolisa mama Nkosi mangabe ngokuthinta emanonini mangabe mina ngenza into zami mhlawumbe ungathandi bengabe ngithandile ukuthi kube uzeki mangijothi awuzithandi kunokuthi ungizele nabantu qale sihlale phansi lezo uthi ngiyathakatha ngithi ngiyakuthakatha eziphi izinto cha ubale okuningi engeke ngikwazi ukukubiza so ngokuthi nje for peace sake njengoba umuntu esonto Lord have mercy on our souls because sifundisa abantwana bethu intembi ngizozithoba nje ngizehlise phansi njengomntana kuwe phuma kuwe ke mama mina ngiqolile kahle uthi kuphuma kuwena ma ukuthi uyakwazi na ukuthi uxole njengaye because uthi yena uxolile akana nkinga futhi mina lo mntana lo uyintanga kwisifirstborn kadadewethu ngiyangize ngilwe nomntwana mina uma ngabe umntwana ngithi azehlisa kuye kuthiwa ake ngiyibeke nje straight kuye kuthiwa uhlonipha omncane ukuze omncane akuhloniphe angithi nami ngizoyenza kanjalo futhi ngizomhlonipha ukuthi naye makangihloniphi angathi makangibona estradeni yena bese kathi sawubona bhuti sibanibani angishiye mina ithi sanibonani angithi mina akangifuni akathi sanibonani uzobona mina ukuthi ngiyavuma or angivumi angabulisi lo ongihamba naye mina ngangibulisi uyayibona uma ngabe uxolo elifuna kulungile ke mntanami ngiyakupha uxolo because angithi mina inkinga ngifuna into yamampela ma ngifuna into ukuthi siyenza nje ngoba ngathi ngumdlalo ngoba sidlala ngithi yebo mina into engiyifunayo ukuthi nibulisane nibe right that's why ngithi mina makangathi mangime nomuntu athi yena sawubona nomsa because kusasa yazi inkinga izoba kuphi kusasa ingane yakho ingayithola mhlambe yenza into wrong lapha estrathweni uzoyidlule iyeke ene mina into engithanda yabantwana bethu badlala bonke lala namanje basestradeni abantwana bethu uyayibona and manje uzommemeza kuyakhe ngoba emmemezo wakhe athi buya ungadlali nayo umntwana ngeke kusenzeka angithi ngeke kusenzeka angithi sesidlulile lapho umntwana usiqala chapter entsha mina naye lento siyifunayo angithi silana for ukuthi kube nokuthula thina ma asithande sijozi ibhayisikophu ukuthi abantu beweloko behwebhana abantu bene niyabo makhelwane vele kuhlanga kumele nje abantu bevano yabo ukuthi mayingabe kunento oyifunayo kumakhelwane mhlawumbe utswayi uphelile kuwena ukwazi ukufika lana uzoqonqoza ubuyizocela uswayi nje nawe nje ngokunjalo mama mayingabe unayo isekile mina ke no anti wakhe ke mina ngikhule kanjalo ke no anti wakhe bengasweli mina uanti wakhe ephila mina mama abazali bami mina bashona ngemncane uanti wakhe mina usikhulisile thina besingasweli uanti wakhe esaphila besingasweli thina esaphila uanti angithi siqedile kodwa wahamba enyaweni zakhe le enyaweni zaka angiyazi ukuthi yini le nduku noma yini angiyazi singakhulumi kahle mina sobuya sonichecka abantu abadala ngoba next week sibone ukuthi kuhamba kanjani kodwa ngiyathemba futhi ukuthi nizozwana abantu abadala ngoba uma sithe sifika lana uthe kumele entabeni ngazi uyothandaza kuphi kuphi siyaxolisa umuntu omdala kungabe sikumoshela isikhathi yabo siyaxolisa sikwazile ukuthi sicazulule yabo nami ngikwazi ukukhipha ngikwazi ukubhola yebo ngoba umuntu omdala ngikwazi ukuthi ngimconfront sisazobuya ngisazobuya kahle sokhuluma ngiyaxolisa ukuthi ubone sesixamukela ngamakhamera kanjena yabo mama I think isishare something yethu lapha kwakho bengicela sambeni siyo mase siyaxolisa manje ukuthi sikubambezele no singahamba ma singabe ngizonithola kahle entabeni ungibeke nami entabeni bantu ngizonithola lapha ngizonithola lapho phambili ngiyaxolisa ma
Ngiyaxolisa ngithi ngivalele nje ishow yami la ngaphakathi. Okay guys, so sifikile niyabona inkinga angazi ukuthi misunderstanding yini lana ukuthandaza or ngamasiko okungakholelwa entweni ezifanayo kodwa ke at least I'm just glad ukuthi angazi ukuthi is it because kukhona thina khona amakhamera khona yonke leyo nto that's why omama bethi baxolelene kodwa sizo keep on checking on them ukuthi vele baxolelene na cause angeke ukuthi izingane zithi zidlala zonke nina ningavani ningabazali cause ungagcina sokwenzeka ukuthi omunye umzali egcina sekaba nenhliziyo ebhlungu egcina sekalimaza umngane omunye umakhelwane omhlambe emfakele something uyayibona ngoba bakwazi ingane ukuthi izodlala the side ezengapha ziyakwazi ukuthi idlale the side bathi ithanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda ngiyacela wena mbukeli mayingabe khona umakhelwane wakho nawe okunikeza inkinga ngicela ukuthi usibhalele lapho jozipaiscope.co.za unisifollowishe nasey'nkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku-TikTok sikhona ku-Facebook sikhona yonke indawo we@jozipaiscope ungalibali ke mbukeli wami ngikuthanda kakhulu ukuthi ucofe usubscribe ushare nama-videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku-jozipaiscope ngiyanithanda nonke lapho emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthatha